Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka West Shillong constituency uba Mohenro Rapsang hene kasngi ula IT yaki korsu jan Shakilong kme jong ka constituency. Habakren hakani kasngi uba Rapsang ula ong baklem ka jingkershan jong kipat ba omla banlong MLA ni banle kinu kikam. Ula penpau ya ka jing sngongo yikipat ba kibala ai jingkershan bat ibet ya u banlong kum unong mikmat na kabenta jongki. Habayadai bat ki korso jan ki ba ula ai shikipat ba. Ula ong bakom unang mikmat shem lapet seng henre ula ai shabaro kipat ba ki badan kam. Ula kenturu ikipat ba banyat relang rengkat na kabanta karoy kapar jong ka constituency. Hakani kasngi layadon langru kinong yalam kaseng Congress. Semaki ngamla pediang ni ngamla penong MLA ngamla penong lemkan di Presiden Secretary jom ke union jom ke blok di baru kui kitrai borba bangan yo ya kejing jom how news nemu ada ada katra asomu sibo di kejing trai stau di bat kia don lang si mana penyesaki yang di program kedai program balai punya snap di mesin kadang mesin punya sam kasih kamdei kalau punya jet brio punya jet ino bagi omba yo punya jet tangi kita ke member di Congress Committee kamdei kadang mesin ni ai be yang gido som sedang ha kani ke constituency di badan kam hok ba kibala menteri na ye di badan su kala teliti balik Negi ai ki kelat ki mungkin training ni mungkin dia menim jago ya bersuma dia ke sebjoki. Kini ko mai program kini ko wei jing tu jong kini program joma kumole no ngala menyerap kan ai kelat keimlang kesalang kejing yo jing kuat jong tu bilong yang di bala menim na ka jing trejoki habat dor kesap ban tre ya kini ke kam tindak kecuali ini, ini ke program nilai AI sistem but saat tidak berusaha pembahasan sistem ke program kendor, malu sistem biasa dia akan di mesin terpekat di, kat perlu kejeng mentor, jadi longi beduk, kibela dan imja nak di mesin. Ini di ke program berentam, bangun bersu, pada go di program perlu uplift berat ya kayo ko jogi yes sam beduk ko jika kibam la su medio kan soka hakini kasti jungi mumeli proy ni non dekat bagi bar ko hakini kijingnya trilang namta kan upliftment jong society ni berwe bakran kinoklai semua ngalu chai min CVP baro ki beneficiaries ki benyo yang ini machine sewing machine bagi tiang Olehra mentah dari kesir ke balai dan apa dari kesir ke balai last year kita yang bersam esibon ma dan mentah tu tambah we kalau ma dari kejihai namta joki ya kawa kumno pedan kampat yaki dan pedan kama semua ma namba balai kalau kejihai tu yaki hagawa kaim Pendiam ni kecil joki lengba kini mesin. Dengan apa kecil Arab kecil yang beli joki kalau kecil terku yepi. Bagi apa Islam menawan inang lah syukur ai nang ni syakman. You see, there is no infighting with us. Those who want to be infighting, those who want against the party, they are out now. So there is no way. There is no infighting anymore now. So we are strong now. We are one Congress. We'll build this Congress, one Congress till the election is coming. And we are strong. Our MDCs here are very strong. All of us are strong. All the blocks, all the units, all everything are intact. And we are hoping that we'll get a good response from the people in 2020 election. Opportunists, to me, they are not opportunists. I'm going to say that they are opportunists. They are good friends of mine. Maybe they are not happy to be with the party again. They just want to shift to another party to contest from the other party. Maybe they also have the same mind to serve the people in a better way in the party. We have a better mind to serve the people in this own party with us.
So, in a different perspective of these good friends of mine.